Minni ustaz ɓeɗo honno ko Abdallah mo mbeya ka ko honno ɓeɗo. Ustaz Abdallah mo mbeya ɓenni wo mawɓe ɓen ko du'aɓe sutenede jonne juulirde ka saare labe ɗon ka ɓe wona mi inni noon ɓe wattana ɓe ɗon kadi suudu ɓe wattana ɓe ɗon magasin ɓe watta ɗon oto ɓe jombami me wonda min mawɓe ɓen ɓe mawɓe sanctionnaɓe ɗo ɓeɗo si ɓe inni jombaylan hande mi jaɓay min ɗo yiɗi mawɗo janguɗo et puis sa nanta ɓe wola ɓe jangi biologie mawɓe no jangi biologie dey E puis ɓe ko comporti kon imamu ɓe comporti ɓe no ɗo billahi civilise ko mawɓe ye civilise ɓe mari no ɓe no savoir vivre subhanallah savoir pi vivre naako goɗɗo anda kadi ɓe wowli koko fuuta fof andi aduna on fof andi ɓe wowli min ko ɓe gonga mawɓe ɓe wowli si ɓe ah jonnama moɗɗo juulirde so nden labe ka saare si ɓe jonnama juulirde labe ka saare ɓe wattanama ɗon suudu ɓe wattanama ɗon oton ɓe wattanama ɗon magasin ko biyon ka wattete ɗon o wi won ɗin bareɗi ayɓe mom ɓe ñaama o faami siɗa mari bare feetundu yeru ñawndaɗu umandu ka dambugal maɗa o bare ɗiɗi yarata wotta e hoore maɗa gando yiɗaɗo marɗo eno kals fankintaki merci hay Ustaz Abdallah no andi ɓeɗo hiɓe yiɗa ɓeɗo hiɓe yiɗa ko mawɓe ɓe fewndo ɓe wonno zen mi anda ko jelo piiri fi maɓɓe ka nawyuɗon ɗo du men révolti mi anda fewndo wonno ɗon zen billahi mawɓe ɗon darji ɗon darji de et puis hiɓe laba hiɓe ɓawli ko foti hiɓe jangi hiɓe wawi ɓe waja dari hiɓe laba mawɓe no min ɗo ko ɓe hiɓe wowli ɗo welano min ɗo min mi yaali ellay ko ɓe wowli ɗo ko hiɓe nani welano pus min maɓɓe ɓeɗo wallitelan hi wallahi ko ya haalude men nana ko haalu men nana e rewɓe yalti ka réseau sociaux ji ɗo yenni pullo fof dowtere tv ley conci yen nene baba ka ɓen ha nderi ni waɗanaka ɓen ɗo wiya ko décision mon mo fuuta ƴetti fi maɓɓe si tawi mais fuuta jooɗi ke kisa ƴetti décision wona andi ɓe jaluji mawɓen ko mawɓen darji kon ko jalousie ni imamuɓe ɓe andano ka ɓen fof no ɓe ƴetti on jalousie rondi mais andi min wawata mawɓe noon hiɓe ɗion welami nde jalousie wonde yaade on jalousie mon ɗon ton kutuba maɓɓe nde wonde ko porto ɓe haalata ɓe wowlay arabe ɓe min wowlay ɗo joni kutuba et puis ni si mi yaari telen ɗon ko juulirde ka ɓe julnata wo ko ɗon mi yahata mi juula kamɓe koɓe kutuba kon ko fiyo fof faamu ko fii fof hay sa nanta pular dow a nanay français seeɗa hoccay hammirka jooɗi et puis ɓe gaaɓotako goɗɗo ɓe ɓarindotako goɗɗo kupita wo an kadi yani gayna susuplikade seeɗa kon woni fii ɗum ɓe gaaɓotako goɗɗo ka bayanaji maɓɓe ɓe ɓarindotako ko gonga ɓe woni wolude fuuta fof kon ɗum innata laɓe jam foto wala probléme kamɓe fuɗɗi wolde kan awa yoɓe sañsi awa andi buy juuloyta e ɗe juulirɗe ɓay fof wowlay ɗum fayda ɓe wiya jam falaɓe kan kamo wo jattana ɓe yoɓe accu mawɓe ka